ژن ژیان ئازادی ئەو دەستەواژەیە بوو کە ئەم ماوەیە زۆرترین کات بەرگوێمان کەوتووە کە گوزارشت و داواکاری ژنان بووە بۆ دەستەبەرکردنی بچووکترین مافی ژنان کە ئەویش ئازادیە. بێگومان ڕنگدانەوەی ئەم دەستەواژەیە لە ناوکایی ئەدەبی و هونەریشدا ڕنگدانەوەی داوەتەوە. بێگومان ڕۆژی 26 ئەم مانگە 13هەمین فستیڤاڵی فیلمی هامبۆرگ بە ناوی ژن ژیان ئازادی دەستی بە کارەکانی خۆی کرد کە ئەویش بە نمایشکردنی فیلمی دراوسەی دەرهێنەری کوردی ڕۆژئاوا مانۆ خەلیل دەستی پێکرد. قسە و باسی زیاتر دەربارەی ئەم فیلمە و هەروەها فستیڤاڵەکەش بەگشتی کاک بیلال بۆڵت ئەکتەر لا ڕێگەی سکایپەوە لەگەڵمان. کاک بیلال سڵاوت لێبێ و ئەم کاتت باش. سلااو گەلێک سپاس شەف باش. سپاس بۆ تۆ. ژن ژیان ئازادی ناونیشانی فستیڤاڵی یاخود 13هەمین فیلم فستیڤاڵی هامبۆرگە. ئەم دەستەواژەیە بۆ هەڵبژێردرا بۆ ئەوەی کە گوزارش بێ بۆ سازکردنی فستیڤاڵەکەی ئێوە. بەێ سپاس بۆنەوە لێ براسیژی کە ئیساڵ فستیڤالە me mixabin tema festîvala me jinê me Kurd ego dikujin û birastîçke wa qetle dikirin tema wê jî bû jin jiyan azadî mixabin. باشە زۆر باشە. کاک بیلال کارەکانی فستیڤاڵ بە چی دەستی پێکرد؟ چەند فیلم نمایش کرا و فیلمەکان لە چ ژانرێک بوون؟ بەێ فستیڤالە me ئەمی ساڵ 28 فیلمان نیشان didin me bi filîmê Mano Xelîl cîran dest pê kir. Birastî jî ke bi sedan kes hatin temaşe kirin û festîvaleke pir bi geş û coş derbas bû û îro berdewam dike. Berî filîm jî me bi Koma Hîvron bi mûzîkê me dest pê kir û birastî ke îro roya duyemîn niha jî ke ber sînemayê de ne û dîsa sînema tişî bûye gelê me li sînema xwedî derkeve. زۆر باشە. چەند فیلمی کوردی لە ناو فستیڤاڵەکە نمایشکران و ئامادەیان هەبوو؟ نîzekan not û çar filîm hatin îsal birastî em kêfxweşin ji bo ku pir sînema Kurdî heye êdî pir filîmê Kurdî hene. Me ji nav wa filîma 28 filîma em nîşandin birastî bi tevahî jî baş bûn. Lêbelê mixabin ne wextê me hebû ne jî ke aliyê aboriyê ve mekarî bû em hemûkan nîşan bidin. Di nawaneke de em 28 nîşan didin û filîmê dirêj Kurda filîm û belge filîm. Ji wanekê jî ke belge filîm û Kurda filîm jî ke di pêşbirke de ne em xelat din wanekê îsal. زۆر باشە. چ مەرجێک هەبوو یاخود چەند مەرج هەبوو بۆ ئەوەی کە فیلمەکان لەو فستیڤاڵەدا بەشدار بن؟ ئەو مەرجانە چی بوون کە دەبوو لە ناو فیلمەکانە هەبن؟ وەکە هەر ساڵ هەر چار پارچەی کوردستانê filîmê Kurdî hatin filîmê sînema Kurdî hate festîvala me û birastî jî ke navberoka filîma jî ke hemû mixabin hemû draman e yanî hemû jî ke tiştê çawa bêjim çîrokê me ne çîrokê me hemû ê henekî ê komedî tinin mixabin tenê çîrokê giranin dawayî. Lêbelê em kêfxweş ji bo ku festîvala me pêş dikeve niha heşt festîvalê me Kurdî hene em dixwazin hey zêde festîvalê me çê bibin birastî. زۆر باشە. پێم خۆشە زیاتر لەسەر دەستەواژەی ژن ژیان ئازادی لەسەر ئەمە زیاتر قسە بکەم. ئەو با بڵێ میوانە بیانیانەی یاخود بەشداربووی وڵاتەکانی تر کە لەناو ئەم فستیڤاڵە بەشداریانە کرد چۆن گوزارشتیانە کرد یاخود چۆن پێناسی ئەم دەستەواژەیەیانە کرد؟ مخابن فیلم تەواهی ینی بە هەموو فیلم لەسەر li şerê qirêj mixabin di dinyayê de çawa dostê me Kurda tune bin dostê sînema Kurdî jî tinin. Yani lê îsal di festîvala xwe de em filîmeke Efxanistan, Ukrayna û di derhinêrê Alman hene li ser wê qetliyama li ser wê komkujiya Cizîrê çêkiriye birastî. Ew pir balkêş e û filîmê Mano Xelîl cîran jî ke
براستی هر ئاوای فیلمێکی کوردە ینی عالیە سینەماتۆگرافی عالیە جێگۆلێک شاندیە عالیە لیستیکوانی ji ber wê em Tirkiye xweş bû filmekî qelîtewî jî pir baş bû. زۆر باشە. چیرۆکی فیلمی دراوسێ باس لە چی دەکات؟ Çîrok behsa demeke kevin dike bi rastî lê bi aliyê çikî absûrtiyê jî çikî weke komediye jî lê dîsanekî li ser komkujiya Kurda ye. Dîsa li wê demeke kevin nîşan dide bi rastî. زۆر باشە. فیلمەکانی تر فیلمە بیانیەکان بە هەمان شێوە بێگومان ئامادەییان هەیە لە ناو فستیڤالەکەیە جگەل لە نمایشکردنی فیلمەکان هیچ کۆڕ و سیمینار و دیبیتێک یاخود هیچ وەرکشۆپێک هەبوو دەربارەی سینەما و پێشخستنی سینەما و قسەکردن لەسەر سینەمای کوردی بە تایبەتی. Belê tim û daîm pirsgirêka me herê ew mezin e ez tim û daîm dibêjim sînema Kurdî çîrokê me pir in lê em mixabin em ya em dibin derhinêr ya em dibin lîstikvan lê sînematî karekî kolektîv e yanî gerek aliyê ronahiyê aliyê mûzik aliyê kurgû montaj aliyê senaryo ve em pêş vekevin bi hema awayê filmê min temaşekirine kemasiyê me ev in bi rastî. زۆر باشە. ئەو چیرۆکانەی کە زۆرترین کاریگەریان هەیە لە ناو ئەم فستیڤالە گەورانەیە کە چەنەها سینەماکار بەشداری تیاکەن و چەنەها بینەری بیانی هەیە ئەو چیرۆکە کاریگەرانە چین کە پێویستە دەرهێنەران زیاتر با بڵێن کاری لەسەر بکەن بۆ ئەوەی کە ببێتە فیلمێکی سەرنجڕاکێش و وەک فیلمێکی با بڵێن وەک بەڵگە نیشان بدرێت لەسەر نەهامەتی و لەسەر چیرۆکە تراژیدیەکانی گەلی کورد. فیلم هەموو فیلمê Kurdî hemû ser trajediyê birajî weke berî niha ji min got yanî gerek Amedî filmê evîndarî jî çêbikin komedî jem çêbikin ji ber bûye awayî sînema xwe em karin pêş bixin yanî tenê çîrokê me weke hevin em bêjin sînema me rengê me navê me jî weke hevin bi rastî yanî ji ber wê gerek em dema ew alî dî jî me berfareyê me çêkirin wê em ê sînema me bêtir pêşkeve ez bawerim. زۆر باشە. لە کۆتایی فستیڤالەکە خەڵات بەسەر سەرکەوتووەکان دابش دەکرێت و ئەگەر خەڵات هەیە لیژنەی داوەرانی فستیڤالەکە لە کێ پێک دێن؟ Belê em niha sê xelata didin filmê Kurd yekemîn û belgefilm herî baş xelata herî baş û xelata jûriyê taybet em sê xelata didin îsal ez bawerim em ê zehmetî bikişênin jûriyê me jî hene yek cê Banu Öztürk niha berî niha toz bezî filmek kişandibû û Veysî Altay heye parêzerê însana û wekî dîşke pir belgefilm çêkirine ser komkujiya Kurda bi rastî û yek jî ke ez im Bilal Bulut sê jûriyê me hene niha em ê zehmetî bikişin em xelatê bikişin bi rastî film hemû jî pir baş in. هیچ کۆنتاکتێک هەیە یاخود هیچ فیلمێک هەیە کە بەرهەمی کورد و وڵاتێکی بیانی یاخود کۆنتاکتێک بێت لە نێوانی دوو دەرهێنەر کە کورد و با بڵێن دەرهێنەرێکی بیانی؟ Niha bi rastî ji ber filmê em navê festîval me Hamburg Kurdî filmê Kurdî ye yanî ji ber wê bi tevahî zêde filmê derhênerê Kurdî ne di do derhênerê Alman hene ew jî filmê wanekê filmê dirêj in ji ber wê ew ne pêş Tirkiye de ne lê ez bawerim xwe xelat bi her derhênerê me Kurdar e. باشە زۆرترین ئەو فیلمە کوردیانەی کە لە ناو فستیڤالەکە بەشداریانە کرد فیلمی درێژ بوونیان فیلمی دۆکۆمنتەری و شۆرت فیلم شۆرت فیلم yê dirêj û belgefilm bi rastî filmê kurta film pir zêde bûn û pir filmê baş bûn hemû jî ke belgefilm jî wisa tenê filmê dirêj ez bawerim çikî kemasiye ji aliyê eboriyê ve hindik di derkevin. زۆر باشە ئەگەر خاڵێکی هاوبەش بدۆزیتەوە لە نێوانی فیلمە کوردیەکانی بەشە جیاوازەکانی یاخود پارچەکانی کوردستان چ خاڵێکی هاوبەش هەبووە لە نێوانی بەرهەمە کوردیەکانی هەر چوار پارچەکەی کوردستان؟
فیلم از بیج مثلا بانو خلیل روجاوا زراوا روجلات کردستان و چند فیلم مدیج باکور کردستان و روجلات ناوین ji her çar parça jî em wê alî em birasî ve em temaşe dikin heta ji semê tê em ji her çar parta filîman digirin festîvalê. دەستەکانت خۆش بێ زۆر بەڕێز بیلال بۆڵت سوپاس دەکەم کە لە ڕێی سکایپەوە لەگەڵم بووی سوپاس بۆ تۆ.